Sound check. Maya pabengi po kaya katamongan, at syuta na po king pangabait ning Ginoo, misang kapitangan bengi. Kaniting banal apam kapag masosyon, iyabe tala po karing kaya katamong panalangin, ting makatuking kayatwanan. Para king kapasalamatan daring Parish Pastoral Council, St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Committee 2021-2022, Pamilya ng Alfredo Arce Sr., Pamilya ng Roy at Josie Espiritu, Pamilya Tongyo, Pamilya ng Amelia Baby Julian, Pamilya ng Mr. at Mrs. Jeronimo Mangalus, Pamilya ng Marisa Roque, Pamilya ng Larry at Emeline Angeles, Pamilya ng Lorna David, Pamilya Caballas at Ramonedas, Rosita Caballa, Carol Ramoneda, Pamilya ng Jonathan at Eileen Sibug, Pamilya ng Attorney Edilberto at Neth Balingit, Pamilya Jimenez at Alderete, Jesusa Bautista, Pamilya Toloso, Pamilya ng Amor at Violi Espiritu, Odi at Luz Giambao, Pamilya ng Tony at Helen Gozo, Pamilya ng Mac at Kiwi Sampang, Pamilya ng Chico at Camille Gozon, Pamilya ng Chris at Julie Benitez, Pamilya ng Romana Reyes, Pamilya ng Orling at Ana Benitez, Pamilya ng Paul at Chiki Velarde, Pamilya Maliwat at Tupas, Pamilya ng Lita Dumlao, Rick Imelda David, Pamilya Paule, Pamilya Doria, Pamilya ng Mr. at Mrs. Jojo Timbang, Pamilya Reyes Luzong, Pamilya ng Lourdes Lee, Pamilya ng Lorna David, Dorna Pineda, Mirna Ulege,
Pamilya ng Julius Chris Esteban, John Dizon, Pamilya Resurrection, Pamilya Soto at Pineda, Pamilya ng Ryan Santos, Pamilya ng Mac Velasco, Pamilya ng Romy at Weng Bernardo, Pamilya ng Jaime at Adena David, Pamilya Capena, Muli, Parolma, Pamilya ng Dick at Helen Galang, Ernesto at Miling Esteban, Pamilya Guzman Tayag, Pamilya ng Bert at Angie Bautista, Pamilya Robillos Paragas, Pamilya ng Jay at Jasmine Morales, Pamilya Villanueva Tolentino, Pamilya ng Jill at Mary Garcia, Pamilya Manansala, Pamilya ng Aileen Pineda, Pamilya ng Regina Morales, Nathaniel Gabriel Morali, para King Aldo ng Quebay Tandari, Catherine Dizon, Maria Teresa Dizon, para King Espesyal na Intenciones, Terry, Emilia Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, Pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Michelle Pauline Dairit, Pamilya ng Librada Agustin, Ray at Josie Angeles, Pamilya ng Paz Miranda, Marvy at Lane Lobledo, Pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Pamilya Eludo, Mark Herald Dalay, Trina Yazon, Teresa Tapia, Daryl Francis Sanchez, Michael at Nido Orquico, Derek and Flor Sanchez, Pamilya Bacani, para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan Dari, Alfredo Arce Sr., Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Merla Mangalus, Mario Pasion, Severina Lingson Javier, Carlota Gugulan, Mary Adeline Tayag, Maria Elena Usman, Alma Gonzaga, Violeta Reyes, Liam Samuel Cristales, at ting sablang kapatadang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatadtamong Miyango Nabie, Dinorma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Ronaldo Sadsad, Onofre Villanueva Sr., Fe Rosalinda Cailao, Marcelo Dolores at Roman, Herminio Reyes, Levi at Marcelita Robledo, Lazaro Saturnino, Severina Dalanina, Primitiva Lilia Aurora, Narciso, Teresita Manaloto, Monet Dungkap, Pablo Apostol, Andrea Villanueva, Oscar Eres, Nenita, Arsenia, Domingo, Juanito, Virgilio Manalo, Danica Rose Salangad, Gloria Manalili, Alvin Christopher, Carlo at Arturo, Pomposo Jr. at Irma Tolosa, EJ Moen Liwanag, Conrado Bulanadi, Segundina Tañedo, Cesar Sr. at Angele Cotianco, Edgardo Dimano, Jose Carion Sr., Elena Hicaro, Bonifacio Tandok, Elenita Salalilla, Rosana Roja, Maria Lozano, Rosario Tolentino, Feli Villanueva, Esperanza Molina, Brave Batan, Hazel at Menson Sengson, Angelita Lingat, Jonathan Taniedo, Kiden Junio, Mark Anthony Sumido, Jojo Junio, Rosa Junio, at ting sablang kaladwa king purgatorio at detangalan ng makaga na kapwa karela. At makanyan mo naman
para king kaligtasan ning balang metong kaya katamong laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuhan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganagan ng frontliners. Hindi na po ako mag-iingat. Kahit hindi. May we call the attention of the owner of Avanza TLQ 272 to please park somewhere else. Kasi po yung sakyan ninyo, I think it's blocking the exit. Pakialis lang po yung Avanza TLQ 272. Salamat po. Siklaw tamo po para king Horacio Imperata. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kiyako, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kiyako, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamateno, karing dakalataw. Adwan mingeni kaya ko, ing baliktad mo kaming mitmong lukod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat now. Ipanalangin bilarang tekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at gawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin bilaring doktor, nurses, at ting sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening beluwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit.
mula pa po rin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, tetang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming biyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulong. Manano na sana paulin ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, bikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming makanlo, o kabanal-banalan ay duning Diyos, emo sana pisawili ingyaklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanawanan na birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. King pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.
Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamo ng Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ko antimurin. Kekaba ning panahon ning Adbiento, ing banal na iglesia, pigunama nala rin pangako ning Diyos, apisyag ding propeta. Ing pangakong paralayang talapagligtas, para king balayan ning Israel, ang maging Emmanuel. Nga nawari, ing Ginu at subusal tamo. King kaganapan ning panahon, iting pangakong mipaltutuya,
kagum din pusong mipnong tula, pakiramdaman tayang matingit ing pamipasyag, king kapanganakan na ning Ginoo. Ing pamipasyag, king kapanganakan ning Ginoo tamong Jesu-Kristo. Kanitang banwang ito, 5,000 dinalan at 50 banwa, iba't king pangalalang ning yato, 2,000 madalan at 57 banwa, iba't king maragulay albog, inyang ing Diyos, pisyag ne ing pinanari, bilang tanda ning keyang tipan kang Noe. 2,015 banwa, iba't king pangabait ng Abraham. 1,510 banwa, iba't kang Moises, at iba't king pamaglakoring Israelita, luwal ning Ehipto. 1,032 banwa, iba't king pangalan niya ng David, anting ari. King kanam 15 Domingo, agpang kingula ng Daniel. King kadinalan at 54 Olimpiyado. King kapitong dalan at 52 banwa, iba't king pangatatag na ning syudad ning Roma. King 40 banwa na ning imperyo ng Octaviano Augusto. Inyang ing mabilog ayato, mibiyebyeya king kapayapan. Ing anak ning alanganggang Dios, king kaburyanang pabanalane ing yato, king keyang mapagkalalong panyatang, kaybat ning mipangagli king banalay espiritu, at kaybat nang milabas ning siya mabulan, ning keyang pangakagli. Mibayitya king Bethlehem ning Uda, kapamilatanan ning Birhen Maria. Kaniting kabengyan, mibayitya't mikatawang tao, ing Ginoo tamong Jesu-Kristo.
excelsis Deo. Manalangin tamo, O Diyos sa ginumi, king pangabayit ning kay kanganaking ligaya mo ni bulalag king yato, kay kabanding oras ning bengi amaralong dumin yato, ikeng balayan mo masigasig kay magbante king panyatang ning ni pangako mong anak, kabang maanaya kami, nakayanan mo na keman sana king tulang pagkalug mo kay kami, o tanging yato kumat muna king kaganapaning kayang ligaya, ya mabibye at magari, kande mo, ngenit manggaman king ngalan ng God.
Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalungdong. Menuknangan la, king karinan amadulungdong. Dapat ngeni, ing sala sa slagya karelangan. Maragula tula ing bingye mo karela o ginu. Meging maligaya ing biyera king uli mo. Matulala king mayag adapat mo karela. Antimo ing tula rading tao, neng titipunan da ing pupol da. O neng pirarakayanan da, ing pibandyan aasam samda. Uling ing pawud king batal da, kaya kayang leko. At pati ing tambayok, karing karelang pagong. Ika o ginu, ing sinambut king bansa, amen alipusta, at mig samantala, karingkaya kang memalen. Simbut mo la, antimo ing pamanyambut mo, karing sundalos ning Midian. Kanitang milabas, apanawon. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing uniformirang meangas ng daya. Ingapi, yang tumampus karela. Uling nibay tiya ing anak para kaya katamo. Ing meto nga anak kalalaki, miyabyeya kaya katamo. At ya ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmula ng talawsok, mayupayang Diyos, alanganggang ipa, prinsipe ning kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragol, king kayarian na manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ing upaya na king mayap at matulid. Manibat ngeni ang gana king kapilan paman. Itingan daptana ning ginong mayupaya. Ing amano ning ginong. Salamat, King Diyos. Pakyabayan talaporing koro, king dalit tapakibat, king benging ngiti, nibi king kaya katang talapagligtas, Kristong ginuta mo.
dapat na kari sa belakang Pamamasang ubat king sulat ng San Pablo kang Tito. Pepa kilala na ng Diyos, inkeyang grasya, para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na, ya inturo kaya katamo, ban panggulutan tamo, ing marawak apan biyebye, at ing agyag naninyato. Uli maniti, nabibiya tamang biyasang mamigil king sarili, mitmong dangalan at kabanalan, busay naninyato, kabang panunayan taya,
itangnuan ay aldo. Iti yang aldo, apakit yang mitmong kaligayan ing Diyos, at talapagligtas tamong i Heso Kristo. Dinawon na ing sarili na, para kay katamo, ba nakatamong sagipan, king sablang karokan, at gawa nakatamong, bansang bandi ng sarili, malinis, at nakatalaga, king paman yapat mayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakatamo ngayon ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, pagbalara kong mayat a balita, amunye managol na tula, karin sa blang tao, kinbengi iti, nibayitya in kiyokong talapagligtas, in Kristong Ginoo tamo. Hinggin manatili ke kayo. Pamamasaking naya pabalita, agpangkang San Lucas. King panahon na ito, inutos ng Emperador Augusto king magpalistala ring sablangatsu king sasakupa na ning imperyo na ning Roma. Iting minunang pamipalista, may rapatya inyang ikirino gobernador na ning Syria. Inya minuliya ing balang metong king sarili ng balen ban palista. Manibat Nazareth, Galilea, bintayay Jose papunta Bethlehem, Judea, ing balen abeyita ng David, uling ibat ye Jose king lahi ng David. I Maria amaging asawa na, kaya beneng minuli ban palista mo naman. Miyaldone kanita, kabangatsula ka rin mira sing oras ning pamanganak ng Maria, at beyit ne, ing pangane ng anak alalaki, binalot ning lampin at kinerane king metong alalabangan, uling alang lugal para karela, king pipaglayunan. King sakop na amurin ning lugalayta, ating mapila na pastul king marangle, lalamayan dalang babantending tupara, sablang tao, uling king benging iti, king balen ng David, mi bayitya, ingke kayong talapagligtas, i Kristong Ginoo. Ing tanda para ke kayo, iyapinine, manakit kayong meto nga bingot, a makabalot lampin, at makakera king lalabangan. At biglayang may yakit siping na ning anghel, ing metong amaragul atapok daring anghel banwa, ngarang pupuri king Diyos. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at keti sulip kapayapan, karing taong keyang katulan. Ing maya pabalita ning Ginoo.
manatili tapong makatalakad. Luklok tapo. Maya pabengi po kay kayo magsabla. Merry Christmas po. Anti mo pong tanda ning kay katamong parangal at kapasalamatan king Ginong Diyos. Palakpakan tayo po ngayon kaurasan ing kay katamong Ginu. Uling mi katawan niyang tao kaniting kapaskuan. Marami mong mga bagay-bagay, maraming bagay na kung minsan ito ay binabalot natin. Maraming bagay-bagay ating ibinabalot ang mga ito. Halimbawa po, ang isang regalo. Ang isang regalo upang maging maayos nga naman, dapat ay nakabalot yan. Dapat ay nakabalot yan. Dapat may gift wrapper yan o kaya naman may paper bag yan upang dissenting tignan. Pagkain man yan o gamit man yan o sabihin nating pera man yan o prutas man yan, pag nakabalot ang mga yan, magandang tingnan. Maayos tingnan. Halimbawa na lamang po. Kapag ka nagre-regalo ka ng damit, halimbawa, bumili ka ng damit upang ito'y ipagregalo mo sa taong malapit sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, pag bibilhin mo yan, ipababalot at ipapabalot mo yan. Ibe mo nyawari, ing imalan, king kang re-regaluan. Mekad po tayo balik na ipakeka. Ang regalo, pag walang balot ito, hindi magmumukhang regalo. Ewari po. Ang regalo, pag hindi nakabalot ito, hindi nga naman po mukhang regalo. Bala mo po, libruya mo yan eh. Ang isang aklat, ang isang libro, kapag ka walang cover yan, sa harapan at sa likuran, hindi mo maa-appreciate ang pagkalibro niyan, ang pagkaaklat niyan. Kahit pa man din po sa pagkain ay ganyan din. Halimbawa po, kapag ka gumagawa ka o nagluluto ka ng siopaw, siomay, sabihin nating lumpia, lumpiang sariwa o lumpiang Shanghai man yan, siguradong ibabalot natin ang mga ito. Ang mga iba nga po, mas sosyal sila, ibabalot nila ng aluminum foil, yung iba, dahon ng saging. At ang sinasabi nila, upang kapag niluto ito, hindi masusunog at masarap kung kainin. Masarap kung kainin. Try to observe this, my dear friends, my dear parishioners. Ang pulburon, saliwan mewari nung alayang balot yan. Alime, misal bagya yan. Dapat nakabalot yan kung bibilhin mo yan. Eta na po pe kalawot-lawot pa ne po. Suman. Saliwan may wariing suman nung alayang balot yan. Nung saliwan may suman, makabalot yan, bisakat ali, mapekat yan. Mapekat at mapekat yan. Ganyan din po ang tinatawag nating Christmas spirit na bansag natin sa Kapaskuhan. Christmas spirit, kapag ka puro espiritu lang yan o spirit lang yan, hindi mo mararamdaman ang diwa o halaga ng Kapaskuhan.
Kailangan nga naman po, may nakikita kang iba't ibang mga dekorasyon. Nung kabudya mo espiritu, alayang kwenta kaya ikang tao. Kaya nga po may mga nakikita tayong iba't ibang mga palamuti tuwing Pasko, Christmas tree, mga parol, Christmas lights, Christmas songs, what else? Belen, Santa Claus. Kapag ka nakikita mo yan, ramdam na ramdam mo yung Christmas spirit ng Kapaskuhan. Iyan po ang Pasko. Iyan po ang tunay at diwa ng Pasko. Ganyan lumitaw at nagpakilala ang Diyos na dati naman walang nakakaalam, na dati naman walang may alam. Wari po inyang mibait ya Jesus, king lalabangan, ala naman talagang makibalo. Ing minunang Pasko, naman talaga balo, ring tao. Pakilala nga pong Ginoo, bilalag na nung ninong iyaking kapamilatanan ng anak na. Ganyan lumitaw, nagpakilala ang Diyos. Dahil sa totoo lang, walang nakakaalam noon sa unang Pasko. Makanya niya po linto, ing Diyos sa mayayakit. Bayo pa man Pasko, bayo pa man mi kapasko, tutong mayayakit nga pong Ginoo. Kaya nga po, salita lang siya dati Ing amano mi katawan niyang tao at may kisaut yaki katamo. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kabudya mo amano. Mayayakit. Marahil hindi po kayang tarukan ng ating mga isipan. Pero ing tutu na niti, ing Diyos mayayakit dati. Inyapin po migbalot ya, king tao. Ne po? Inyamigbalot ya nga pong Ginoo. May kisawot, may kipamali, migsantong kay katamo. Nakilala natin ang Diyos nang nagkatawang tao siya. Nakilala natin ang Diyos nang siya'y nagbalot sa buhay ng tao. Remember, He is our Emmanuel, which means God is with us. O Diyos, at subusal mi, O Diyos, akayabe mi. Nganapin po nitang dalit, nitang kantang Emmanuel, ewari. Ang Diyos ay naging tao upang tayo ay magpakatao. Yun lang yun. Ang Diyos ay naging tao upang tayo ay magpakatao. And this is the reason why we celebrate this season, Christmas. Yan po ang Pasko. Yan po ang kahulugan ng ating ipinagdiriwang na Kapaskuhan. Ing Diyos, migbalot yaking bye na ning tao, ban kanita ikabos na katamo. Ing Diyos, pinili na. Migbalot ya, pinili na yung maging tao ya, may katawan niyang tao, ban kanita idake nakikatamo yung lugod ng kabanala na ating kaya pa na. Kaya nga po, di ba, yung mga anghel, ano ang ipinapahayag nila? Gloria in excelsis Deo, sabi nila. Manibat nandin po, king kamatutuanan po, ang yang ikayo, papansinandan ako po. Manibat nandin po, ang tingke kayong kura paroko, ako mo rin po, lawan-lawan da kayo, sipat-sipatan da kayo. Aba, kahit paman din po pala kayo, nakabalot din po. Kahit din po pala kayo, nakabalot din po ngayong Pasko. Kanina po, bago ang Santa Misa, pagpasok ka ng sakristiya, sinalubong ako ng mga maglilingkod, magsiserve dito sa ating banal na pagdiriwang. Among Merry Christmas, sabi nilang lahat. Ako, walang imik ako. Pagkatapos naming dinasal, yung prayer before serving, doon ko binati sila ng Merry Christmas. Kaninang binati nila ako, nakita ko yung tuwa, yung galak, yung saya sa mukha nila. Itong mga nagsiserve ngayon, ganyan din po ang nababatid ko, natatalos ko sa inyong lahat ngayon. Yung saya,
yung galak, yung tuwa, yung grasya ng Kapaskuhan, makabalot kayo naman. Paganaka po, ating Pasko, uling ating mayap at malugudayapong Ginoo, amig balot king biyeta mo. Ating Pasko, uling ating mayap at malugudayapong Ginoo, amig kisawt king biyena ning daw. God decided to be lowly like us so that He can save us. Because to Him, to God, each one of you, each one of us matters to Him. And that is worthy to be celebrated. God our Emmanuel, He is telling us tonight, today, I will never forsake you. I will never leave you. I will always here take care of you. You matter to me. My heart belongs to you. Ito po ang sinasabi ngayon sa atin ng Ninyo Jesus, ang ating Emmanuel. My heart belongs to you. You matter to me. Pagkatapos po ng misa, lahat tayo uuwi po sa ating mga kanya-kanya, sari-sariling mga bahay, at ang ating Noche Buena sa atin ay naghihintay. Request lang po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga minamahal na parokyano, sa harap po sana ng hapagkainan, mamayang magno-Noche Buena kayo, kasama ang mga pamilya ninyo, sa harap po ng hapagkainan, bago kayo magsasalo-salo, please say a silent prayer to the baby Jesus who was born today, December 24, midnight mass, so that He can save us, all of us. Muli po sa inyong lahat, binabati ko po lahat kayo, Merry Christmas po. Palakpakan po natin ang Diyos. Talakad ko man po, sasalpantaya ko, King Diyos ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, hindi paya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mepe, pepay tas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabie ang pongmenga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. ing tula sukat idake, manalangin tamong eni king katamong Ginoong Hesus, baning mayap ng balita, ning kayang panyatang, palablabano ring puso ring sabla. Karing balang kayaduanan ngayongan pong manigapu, Ginu mandatila ka king kekang balayan. Ulitan niya po. Ginu mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni maging metong yang kapyastaning tula, para ka ring sablatang pamilya, at para ka ring sablang ayat danan tamong, ditak mo mang tula kingaldo iti. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni maging metong yang kapyastaning tula, para ka ring hanggang anak, para ka ring masaya, karing daranop at daralan kasakitan. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni maging metong yang kapyastan ning kasalpantayanan, para karetang makibalo king Ginu, at para ka ring epa makibalo keyo. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu mandatila ka king kekang balayan. Baningal dongeni maging metong yang kapyastan ning kapayapan, para ka ring mesagsag pauli ning pagkamwa, at para ka ring bansang mesagsag pauli ning gera.
Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka, kingke kang balayan. Ban ningaldo ngeni maging metong yang kapiyastaning tula para karinganggang komunidad tang Kristiyana at ban arake tamo ing tulang iti habang maglakbeta mo kindalan ding kapayapan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka, kingke kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ang kiyakatamo kapasalamatan. Ihuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatid tamong mayangon na biye. Ipagkalam na sana ang kapagnasan daring pamisa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka, kingke kang balayan. Geni adwanta mo po ang sarili tang kapagnasan. Iabet alam mo naman po ring kapatid tamong mituran, pinerwisyo na ning milabasan a kalamidad ning bagyo, karin king Visayas. Manano na sanang kaniting kay Baytana, ning Ninyo Jesus, manakit lang kapanayan, karing pamibiyebiyera, lalong-lalo na ngening mi bagsak, ing karelang kabiyayan at makanyan mo naman, ing karelang pamibiyebye. Ipanalangin tala, king Ginoo. Ginoo mandatila ko king kong balayan. Ginong Jesus, metong kake kami. Saupan mo kaming maging lalong kawangis mo, ban maging tula mo kami. Ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Talakad tapo para king insenso.
Manalangin kayo kapatid, banin kayo katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ipang mayupay ang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, paming miglalang, tanggapan mo lareting regalo kaniting masaya ng kapiesta ning kay kaming kaligtasan. Kapamilataning pamakisamak mi king Diyos sa may katawan tao, lalo kesa nang maging kawangis na, amitatayid ka ring biyemi king keka, uling ginuya, ngenit manggaman king alanang ka. Hinggi manatili ake kayo, iat na yoring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunapin karapat dapat at matulid, hing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o ipa. Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kabamilatan ng Jesucristong Ginumi. Hingal dong iti, kakatman mong tularing puso mi, ngeni nga kikilala mi kang Kristo, hing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngeni mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo yung anak mo, bayo peng sablang panahon, dapat ngeni mi bayit yaking panahon. Dinatangya, bani ang ating sablang bagay king kayang sarili, bani baliking pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayran, hing ketawan ibat king pangawale na king kekang kayarian. Ulilita, kambering sablang kororing angheles karin panwa, naralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Banalming ipa,
Karapat dapat nakang puriyan ning meto yato uling king kapamaladaning kay kang anak, Yesu Kristong ginume, at king kayo payaning banalay Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbug na, ing dalise daon miyang pangya anting kapanyamban king lagyo mo. Iba, pagamba mo me, ing pamanalan mo laking Espiritu mo reting ay na daralamit darawon keka, ban maging katawan, at daya no ning kekang anak Yesu Kristong ginume, aminutos kay kami ban pagmasusyan niya, iting banal ay Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwane ing tinape, pe pasalamata na kat pinuri, pirasune at binyene karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananya, iti ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan kinuha ning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minom ko kanide, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ibagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak kami nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaitas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadarawon mi keka anting kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me ing yayayin ing kekang Santa Iglesia. At lawan me ing midaon king sarili na. Paulining kamatayan na ikaw na kaming sinut keka. Pagkalam mo, king i kaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatwan kami king banalay Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong elananggang daon keka, at papalyariya na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang santo. Muna, kambe ng Maria, kabilan mang birhen na hindu ning Diyos. Kambering wan mong apostol, ingkay kaming patulunan, isan Judas Tadeo, at maligayang martires. At ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasaw panalampatan at kingarapan mo. Iba, iti sanang ayining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at luguding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening kekang talasuyo, ingke kaming Santo Papa, Francisco, Florentino, ingke kaming obispo, Ipasiano, ingke kaming obispo, emerito, at ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan na inatbus na, ingke kang anak. Iba,
Pakapakramdaman mong bitmong pakaluluing panalangin aniting familyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasaw. Ganakan mula naman, ding kapatad ming meyang unabye, lalong-lalo na, di Norma, Maria Paz, Fero Salinda at Onofre. At ding sablang keka may matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligayang mga lanangga. King kapamilata ng Kristong ginumi aking uli na. Magkalub mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan na kambena kaya ipang mayupayang tutu kaguning banal ay Espiritu pupuri ang dekat parangalan manggaman kingalanangga. Andi mo pong anak ng inambuning kay katamong malugod a Gino, maus tamong inikaya karing amanong tiro na ning Ginong Yesus kay katamo. Chupawa misamba yaling lagyumo dadaling kayarian mo may pamituan ego mo ketisu may pantiban Wami panghintuan ing lubu ing kakanami kingadong ado ibye mo ke kami kingadong eni amoy patawad mo ke kami salami teka pandiling na mamatawag di karing ikasala ke kami mana eduke ay sa aking tukso ikapuski ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok malugod mong ipagkalubing kapayapan king banaon me ban king kasaupaning kay kang pakadulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling keko ing kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo.
Emo sana mabaligdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaban king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keko antimuri. Ipakita po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sablag. Ito yung ginutamang Yeso Kristo, yung kay katamong Emmanuel, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keko, dapat yagkes may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Yung pong nasa labas na gustong mag-communion, just stay outside po, lalabas ang mga EMDC natin. Di na po kailangang pumasok sa simbahan. Salamat po.
Alakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, save kami. Magsaya kami king pangabait ning ke kaming talapagligtas. Lubos ke sanang makapakirake king diya nakapamalataning pamibiyebye. Amakayagpang king turuna. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo para kareng announcements. Most of us, if not all, are now aware that the recent Super Typhoon Odette has left devastating effects on our brothers and sisters, specifically in the Visayas and the Mindanao regions. There have been loss of life, homes, property, businesses, and even the very little that many victims had. It is on this note that our parish and other parishes join hands in answering the call of our Archdiocese to come up with the means and ways to reach out to our brethren ravaged by the Super Typhoon. The companions of St. Jude, our collectors, will now go around for a second collection, the proceeds of which shall be forwarded to the Archdiocese for our relief operations for the victims of Odette. It is Christmas, the season of giving and sharing. Let this dictum work in our parish. Thank you for your generosity. Our Christmas Masses tomorrow are celebrated only in the morning at 7:30 and 9:30. December 26 is Holy Family Sunday. We will have the regular Sunday Masses at 7:30 and 9:30 in the morning and at 5 in the afternoon. Thank you and Merry Christmas. Talakad tapo para king bendisyon at pamupos. Inginu manatili yake kayo. At keko antimurin. Idukuyo ring puntukyo para king masusing bendisyon. Inyang di natangya kay kami anting meto nga tao inganak na ning Diyos, simbulat ning dalumdum na niting yato, at kitmani iting banalabengi king kayang ligaya. Ing Diyos, ningalananggang kayapan, isang bulat na naman sana, ing dalumdum ning pamikasala, at pasalano ring puso tamo, king kayang kabanalan. Amen. Ing Diyos, tinubod no ring kayang anghel karin pastul, banibandu ing maula ng tula, ning pangabayit, ning talapagligtas. Katmuana ko sana, king tula at gawan talabandu ning kayang mayap a balita. Amen. Inyang ingamano mi katawan niyang tao, ing yato mi suglong yabanwa. Ipagkalup na sana ke kayo ning Diyos, ing kayang kapayapan at kaya panapilubluban, ating pamakikaluguran karing sablang manoknangan, karin banwa. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ibba, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa, mayarine, umena ko nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.